Mwandiki wa alimu chamani cha uteti cha kutetea alimu Knut uvonge wa Kitui Michael Mbutu niwaweta vethiitwe na ngusanisyo nthini wa uvisi vala vethiitwe aungamitwe wiani vandu va ilungu ya mwaka umwe na myei nyanya na wasyokethya uvisini umunthi. Mbutu niwaweta vethiitwe na kulea kukwata aki vala wikalite nza vandu va ilungu ya sa utena miao ona itina wakotiwa milimani leba kumia utio. Mbutu wasyokethya uvisini vayaisa kwithiwa na mukutano wa alimu kunenanisia vala uvisi withiitwe na mundu ungitawe Mwandiki. Mbutu athingilela kana kwiana na koti niwe Mwandiki ula wailewe kwithiwa kivilani. Lina Musangi ena mauvo. There is injustice. Mbutu nukuweta itina wake kukwata kivila kiita kithiitwe kilingilitwe ni uteti mwingi vala ukuweta withiitwe enza wa uvisi kwa ilungu ya mwaka na nyanya utaundu ukuelesya kila kitu ni kala bakuwa miakeli davikila nandika because I'm elected na mungulo kwenda kura ya branch ya Mwingi hadi alimonete kura anewe kura ekanile kibila. I went around this branch as ninaendi around kukulia kura na nane kura na wasisha ile extract ya registrar ya matuko 10 na nyanya mwewe 10 2024 yes executive secretary ninyi. I'm the one who is supposed to be seated here. Ni watu la ngwatanio iyo weta kana ikalite nzaiti na wakungamw'a wiani kwa ivinda itaile pala ukuweta takuendea na wea waki nambe kutoisa mkutano wa mwaka wenda AGM pala ukuweta branch iya Mwingi taithi tuetetwa isa AGM vandu va miaka 3 organize AGM ya alimu mbekwe. Now let me tell you, the lazima national office, I will inform them. I will tell them when we shall have an AGM. When, if they decide to come or not, it is upon them. But I will inform them. But Mwingi teachers must have an AGM this year. This is the 3rd year, but an AGM. Na mwaka tualiapidwa na AGM, we are going to dissolve the leadership of this branch. Everyone asyokekula kwa alimu aketie kura nikenda tumanye alama osyoka nao na ala alimu mapenda nao. Sisi hatutishwi na hatubabaishwi, tuko hapa. Utaona waweta makati wa tongo ya mwenzini wa Knut tamethiitwe maumukita na kwenda kuvetango kwake ngwatanioni. By the virtue ya kwithwa I netewe Trump up challenge muvokia Mbutu kwithwa katika union akwaze mukwendo vinga kibila kyake tabe kibila kyamu he kibila kyamu ona kibili kalile alimu makaze zunu mebali nomba elective post tisiamu. And I want to say there is been an irregularity nene mono ikitwe injustice nene mono ikitwe mundu ongamwe aileni kwikala not more than a year otungwa wiani oyini mwei mwaka na nyanya Mbutu family otozu mbungamiti family yengine wenda kithiwa alimu ala mamusa kuyetawe Mwandiki wa unengwa ndaya weta wonza uli kwenda kivila kietele kunyuvwa. To come to this office must go to the teachers to look for votes and get the votes to be elected to occupy the office. And this extract, for it to change, an election must be done. It is a decision of the teachers, not a decision of an individual. And today I'm taking back my office, legally elected in Mwingi branch. Goripota vlingo wa mauvo kuma Mwingi kauntini ya Kitui. Lina Musangi.